بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميري أرمين وأعبدكم موضوعك إمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربافا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نكتوك نكم مدوريكو واري فينا أميد كرمغنوة إدموك واهك ننجم باب. الاستسقاء بمرادك طلب السقيا. ألف سين تا أمكو لفظك أنكم غوانا ما فعلك ودجن ميك مرادك الطلب إجماني كمك يدو. أول من قرأ نماذ بسوء صلاة الاستسقاء. استسقاء نماذ أي وارفنا يدي قرأ نماذ مثال موتي الاستسقاء بالأنواع. نكتك كبين وارفنا يدو نونيام واري وهني نكتوغه سوبونكما نوات نكين اي واري فين افدا اچيكما قبول كرمغا قيد. ايغتون الاستسقاء اي كورين دنبيهم واري فين ادمغ واهك الف سين اسفوني اي كما كيدمغ مرادو سالك الاستغفار. الاستغفار معناه فاعفو سيوم يدو طلب المغفرة. والاستعانة، الاستعانة معناه هي تلك ما يدو طلب المعونة. الاستعاذة أي ركعة تلك ما يدو استعاذة. الاستهداء أي هداية تنجد. هميغتون ألف سين تا آس ونني أي آمكو كمك يدمك مرادو منو مرادو كبس منو هم معنا ده وقت بس ألف سين تا أسوي نسميتان مراد كي واري فينان يدوم جواك واريان يدوم نكتة مدوريكو. إبابو كشرحها شيخ حسين رحمه الله تعالى فواني الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين. نكتكم واري فينان يدوم دبيك به. القسم الأول فرتم بايكي شرك أكبر بڑو شركوكم غا همينه با وله صورتان بڑو شركوكم غا همينه دي حالتين آت نكتكم وارفين يدوم بڑو شركوكم غا همينه دي حالتين آت. فرتم حالتك الأولى أن يدعو الأنواع بالسقيا. وارفين يدي نكتك دعا كرو نكتك دنيو بيدك أقوم من سنجي الله في واهم فراتك دعاء كفيام أي بور شرك أي نكتك الدنيس نونيام بودك الدنيس كم بتشك الدنيس الله نم فراتكم إكلانge لبوديم خاص بارين إكلانge ربّا كمك إهم فراتكم إديجكم غوانما إيه حالته جاي بور شرك مكة مشركم كرمندي إيه شرك الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتكم وارفناي مدداي إيه تركما إدينو مي معنى كيتن آية كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كرافه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المؤمنون ستيك ستار وناي نعيتك معنى الله في وإن إلهك دعاء كرامية إن إلهك إم فراتك النوامي إم فراتك ألكم كرامية لا برهان له به إكمغا إينا حجة برهان نوي فإنما حسابه عند ربه أتكت إينا حساب بلهم وني إينا برسكلام حضرتك إهم فراتك إبسك من نسبة بنوي إهم فراتك بسبار نوي إنه لا يفلح الكافرون. إهني هم كشور الله هم كشور لا يفلح الكافرون كافروا يميهم كامياب نوان كافر يمين كامياب نوان الله في واهم فرات کا دعا کروں گے کفر
إيد قرآن الله سبحانه وتعالى بني بيان كرباف إن آية وحي كري ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يونس سورة ستيك هوانا ولا تدع من دون الله الله فيها إهم فراتك تبا دعان كراش ما لا ينفعك ولا يضرك أي تباين إبس منفعين أدي إبس جلومك جنستي تكتشنونه الله فيها إبس فراتك فإن فعلت تبايكم كفيكم غوانما فإنك إذا من الظالمين إهم بما حالتك تبا واهوشي أنيا ورين جترين شروع قرامهم جترين ودا هوت الله سبحانه وتعالى إهم فراتك دعاء كف منو إتن آية كي القرآن ممانا جاس إمام نكتكم واري فينن إدي دعاء كفيا مين نكتكه تممن واري وسوان ده إحسابهم فريقين إن الله في واهم فراتك دعاء كرني ميها مسلمون کے ملتم بیروانے بڑو شرکو کریم کم کے سو بڑو شرکو کے دیوانا سورہ کما شیخ حسین رحمہ اللہ فمنی أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها أن قلت كي وارفين وهني من نكتك كنكم ngane ki naken eikam warefem vessa echki Allah subhanahu wa ta'ala nuk ngane ki Allah ekan nisben nuko warefem vehni nakata nisbek kokkam gawanya naken kura kamek kama deke kom wanya eiwes bodu shiruk ei sabun ena shiruk ekone rububiyat kurig ekuri uluhiyat ko dua kuri naket mifaharu Allah fiwa khalq kurwa ehm farate waqama ena qabul kuri ei warefen khalq kura farate ki nakekam warefen ufadda ware vessawa farate ki nakekam qabul kuri ma ei Allah ge rabbonta kamuga e nakek e bavari kuri e kalange fiwa rabbe ge daraja nakatan edini Allah hi khaliq ekalaange ufadda farataki nakatennum waarefen ufadda farat em waarefen ufaddani waareki nakatun ufadda echchekama qabul kuranya ihsan ferigen Allah ga rububiyatuga ene evane shirukofa ei bodu shiruku ehalatuga enaves millatun beeruwegen dan ei man ei nakata du'a nukurikam ga vinames nakata du'a kofiyam ene de shiruke kurani bodu shiruku de darajai rububiyata uluhiyatu gashruke kurani du'anu kuriyas nakekkam ware ufaddani qabul kuraka umanya hisabu rabbunta kamga shiru kurani ena du'anu kurikam ga vi names eka i'tiqad qabul kuraka umanya ena ves mushrikaka egendana kufuru ga hulu rikam ga egendana al qismu athani devana wattaraki em furtwana sheikh idalafani nakatum ware fen edun debeka be ei bodu shirku ke bayai koda shirku gwa bodu shirku gwa dehalate gwa ke bayan kur den devana bawe bayan kur shirku ge ei al qismu thani shirkun asghar koda shirku kamga belewe halek wa huwa an yaj'ala hadhihi al anwa' sababan ma i'tiqadihi anna Allah huwa al khaliq al fa'il Sheikh Hussein rahimahullah fa an bitam sharahaga ei mi naketten ei ware vehumuge sawbek kamuga ena qabul kurun ehennemes vessawa farataki man Allah kan qabul kurma ekwes asdu ware fen vessumuga asdu hagege farataki Allah subhanahu wa ta'ala kama ehennemes naketten ei ware vehumuge sababek kamuga dekenyam ei oda shirku geterimba ei Allah subhanahu wa ta'ala evves kamegga sawbekkamuga dabwafa nuwa echchegge asaru sawbekkaman agol men lafiyam ei shirku getereng himenigen danaka embima man Allah eikan khaliqwanta faradeki warefen ufadda faradeki henmes ware veheni mina nakategge sawbonka etekechki sababukama qabul koffiyam ehaluga sheikh idalwani ei koda shirku geterega himenigen danaka mek لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر كل ما ندن فداهني لأن الله إبس كمك سببك لبا فنوا إتش
amille algon men e sawbekkam ga hadafkam ga wanama ei kuda shirku ge terein wakamek evve shar'i dalile wahiyakum ibenneti mi nakatum ware fenen edumga hukumge terein mi babuge ta'arufuga sheikh vidala fe waqi ki sheikh Usaim rahimahullah me fotuge sharaha vidala fe waqi em furtama imam Muhammad wahab rahimahullah gennawa fawani kit Quran ga ayat ei suratul waqi'a ge addiha devanaye mi babuge dalile got ei qawlullahi ta'ala vidalani wa qawlullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun tibamihun rizqo man Allah tibamihun dev rizqo tibamihun dogukuram annakum tukadhibun Allah subhanahu wa ta'ala rizqo devani itanga rizqo muradu ilmani bayan baybe dalo ei ware fen wahakam ana ba ilmor midaloni ei ware fen por ma aam maanekka Allah baalo fe basfulek ei rizqo ge terega emme matu rizqa ke algomenna devwafa niyamatta uterenge matwer niyamatta ki Quran ge hidayatun Qur'ana ge nabiyku fonuwa devvi hidayatu ge ilmu ge matweri niyame ei rizqo ei algon men hashtaka libe kana algon men ge furanaya algon men ge hitto ge terege ruhaniyatu ge kana ki man Allah ge wahi ekalange fayk ekalange nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnek emvima e Qur'anu ge matweri ilma hidayatu ge matweri ilmu ge rizqa hama hemme algon men kaabota ge tige maagandu asas kamuga wa ware fenu ge rizqo ei ware bima wehunima bimun gasfala ge mehen handu wes fubwes adi eheni mewa taw ges maagandu asas ekamaga maangado labwa fa sawbaki bima ware wehunima den gasfala ge mehedin algon kaana milibe ngambima e sababu kamuga wes e huriha niyamette ge devvi maves miistakunge halatage kobat ebami man Allah kufurun ekalange dogukuran ekalange wodigemwa farate nunkomo qabul kornota etake e niyumetta nisbek kuran ehim farat emma man Allah ware wessevi maves adi hidayatuge niyumet devvi maves ebami hunge kankam mehum magaki ebami hun ekan nisbek kuran ehim farataka Allah subhanahu wa taala hidayat dogukurani adi ekalange nun farataka ekan kan nisbek kurani ebbe ko nakatan nisbek kurani anebbeku hama horegen kankan hinganikama punani anebbeku enim farattakan molati falsafataka molati theorita genes ilahuge evves barek nek tasawwurek agonna me kankan kiyade ei mizamange science ki bay ilmor vidala fadain emihunna kaunuga wa huriha ichek engifawani kaunuga rabbunoni ei emme faalukom bodu farat aneki kaunuga wa huriha ichek hagigetta wakiwakin kiyamun daayaruga me to holanguge taaliman ilma badala fiyam holanguge scientistun emin forafen hisabaki kaunuga rabbunun huriha faraten emunne benge kamuro kaunuga rabbunek ei engenje farat Allah subhanahu wa ta'ala tafatu dire sufi galabwa fa ajab kurani barataka e makhluqat hingamunda furiha manizama e huriha ichek emun kiyade rus emihunna nege icheki mi kaunuga rabbakuwa ekame huriha ich dehako deni e kaunuga rabbakuwa akisa bagus 45 emme bodak bona mihas punani mikanka mihigani wara hikmeteri gotakashe nuniyamu emihunge bahurwan nama nesha nuniyam kudrat terikam waran hikmeteriye ekama isam perigin Allah ekkawanta gada kiritiwanta hikmewanta ilaha ku hingawa kamekka bona kame bermenuwe none hisaba ke mehun ilmu no fora ka mehun gabu kurne names kaunu galabwa kari komme ichchakun deha goddeni Allah subhanahu wa ta'ala ge kodumanta kama gada kiritiwanta kama ekalange ekkawanta kan muli kaunu galabwa fa kuriha makhluqatakun deha godde haqiqat e mehenim farata ekakan nisbek kore megotu algon mennas ware fenuges algon menge tawlimi manhajuga tawlimi wattafaaliga science ei science eku nudakkane ilahu wa ei science re nudakkane ilahu wa kurin alon denne ne memi hun adani hisab me
Quran awmen schools ulongris me Quran me life circle from den me har washage men tiru jabu bihek den fiyoket den kukula men gos madiri ves Quran tafat marhalat den e marhalat awmen Quran men tiru jab awmen nekam enge feshita ei Allah subhanahu wa ta'ala kum baatu ko makhluqa ufeddevi Darwin ebunahen echi mihen kulliyekan echen ufedigen ein echet taraqqiyamon goggabamon ehen eketen ekech badalomon ehen gos ufedi furechsiromek emme furtam ufeduni kinekan algomen nemek Allah subhanahu wa ta'ala insana ekalang appolun ufeddevi Adam alayhis salam ekalang appolun ufed bayin echi ekalang kalima fulun ufeddevi urtaka ben ufeddevi kita duwagun Qur'an ka bayan koraf adi hukur haftaage dosta utereng udu heddevi kondu kama farbatan heddevi kondu kama fen elevvi kondu kama huriya chebur tafsir ko bayan korwa emme furta mufeddevi konche kas bayan kora emme ma algon menna kare bikan kama no mole eko midenne vihin ware vehigin hoonu wegen macce gehe wegen aragen anekka veheni mi kankan Allah subhanahu wa ta'ala hingawa ben ei ehenna mes algon menna mi huriha kama ko engenje emme bodo hagige mega ilahuge revuma ekalange gada kiritunta kudumuntakama ekalange hikmevantakam ekalange mi ekkawantakam ge dalil ei mi huriha echchakun algon men darinnan engenje echchage aslu filawalakam biwani e filawalakun imani tarbawi eterege ikiya ruhani faadaif komme filawalakun swanje imani faadai ega aqida hardan wanje komme filawalakun komme filawalakum ves ilmi faada wanje tarboy mehem bune komme filawalakum maagond tim faada wanje imani ilmi tarbawi mitim asas ei islami tarbawi nizam ge maagond asas embi ma algon men komme experiment en hediyas ein algon men ge iman kan ituru wanje adi algon men nang ilmi gotum faadayen en libenje adi algon menge sulukan en asar kurenje algon menge diriwulu muga ule akhlaqi kankama en asar kurenje mitting asas ei komme filawalek gaves hunnan jehene kam algon men nak kiyadi mudarisun kiyadi furich algon men nak kiyaden daskoddi maata turkotta diris kamanaki dariwaronna ilmu fannuta unganna dinumga klahuga filawal tajar kuraru algon menna tayyarwan engei meeting asas komme filawalek gaves iman kam asar kurun jehene dariwaru komme filawalek gaves ilmi faada daruna den jehene komme filawalek gaves akhlaqi manfaat dariwarunna hoda den jehene ei misalaka dogu hedun kam gawanama dogu hedun ge nafrat terikan hituga onnan jehene ei Allah nurussawa kamekkam ekan ena ge hituga bodukod den jehene ei imani faada adi dogu hedumugo nubakama behutun qur'ana e sunnatu gori waiduga bastan enen engenje ege turun duniwi gotun huri gellun taka chengenje adi mujtamoga dogu nuhada diribulevene amali tamrinen enen hoda denje erun yoti filawal maqsad hasil komme filawals ekon ko agon men miha agon miharuge mieduge tawlimi wattafali di binawani washaje ta'limakashe agon me kiyani kera agon danna nuktayaki algon menge komme filawale algon men muqarrar kiyade komme filawale ei biology vs adi science ge heni madda takamuga vs komme filawale ko mitim faada hasil godden jehekam algon menge tarbawi nizam bonaruga kiyaden honna ustazu miha ki ilahan imanwa mehekamuga vejjiyam filawale ge emme muhim rukun eti gos tede ena war reach kiyadene mamiya ge bonduga darifulu garuba ganna gota e rakkaateri kurefa gettega huriyachi kiyaderuge emme muhim ba ko bat rakkaateri kurabbu me nizam levi ilahu ge habat odi gosse hisam feregen egen libe tarbawi manfa ena ediyei erun ilmu ge astu asasi beenun e neri gos nerun hama har horga honna foteke algon menne ke istifaten honna qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala yahudin se kurwa fone got ei tawrat ufullon hawal kurawunima
ثم لم يحملوه أي توراة عمل نكرميهم كمثالك كمثل الحمار يحمل أسفارا فتك مفلا حمارك مثاله قرآن الله بيان فين مفلا بيكبك مثال بيكبك بور حمارك بركر مديك باور معلومات بور نكم حمارك قرآن بس أسره هم أرغون من ميدو معلومات ورب باور كيافان تفات دراسة تك ريسيرش تك كيافان إكم إين كيامي هاك بس أسره نكرا كومنيا تربوي نظام إكم إدي فيلف ميدن نيتين أساسي مهم كذا ميدواه كاتره ميواني أرغون من تريغا مي باره فينو گواه کے بہم گواه کے تے میوریا تیری تے کیا دیرس آلگون میں ایم گوڈن گیندم وی دیما ای ایمان کما تقوا من اللہ کے نیوم متری کلام متری ونت ای آلگون نے کیا نو دم سوم داری ورن سکول تک نکونا نی وریا کم اسمی آٹومیٹیکلی مییں گا کنت එවන කොම්මකම කවුණු ගමෙන්ග කොම්මකම කා බේගොඳු සෙමියුන්ගේ නසරියා මින නිමේ ඩින්ගෙල් මෙන් එස්රාලෙන් එරියස් උදේරියස් කොම්මස් කම කුදරති හාදසා දිමාවෙස්තෙන් එහිසම් ෆෙරිගෙන් හම එයි මෙහෙම්බෙන් එහෙම්බෙන් දෙංගව හිඟාතා ෆරණ මිනිට් නුවාන නිකුන්නාන බොඩ රිපෝට් නියෙම්බෙන් එහෙම්බෙන් මෙහෙම් වියේ එහිසම් ෆෙරිගෙන් එහිසම් රදී මේ ඉන්ඩෝනේෂියා සුනාමි එරිය මස් මුනි තොබියත් රුලියස් තොබියත මුරියාක වනිස්පෙ මේ මිහාර එක ෆොම් බින්ගෙලුන් යම කොම්ෆස්බන් සුනාමි නාදේ ඒ කුරීක අන්නනක වෙන්නේ කුරීක ඈම ගුණය ආදේ අන්න මිහාරෙන් කිච්චද අන්නෙච්චකන් එයි මිහාර කොම්ෆාරකස් සුනා මේ බින්ගෙලු මං ආසියා පුරාන් අදි සුනාමි ගින්සාර නුලිබේ කුරීක මේ මුරියා දොක නේකුන් ආසනකම ඈම මිහාර හරමස් දක්කියා වේබ ආසනක හරමගේ දිරාසතකම් බස් إفوجا مصنف رحمه الله جناه أفوني كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس فلأي وعمداد وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة حديث يبامي إداروني كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي 4 في أمتي حتركم بيت من كليفان أمتك من أمر الجاهلية جاهلية زمانه كنتتو تريمبا هربيتانغا حتركم كي بسلوك مرادكي تمن كليفان أمتك جاهلية زمانه كنتتو ترين onnani hama ekeni حتركم كينو nenu ek murad අනේක මේ හදීස් එකේ වනේ බයන් කරව හතරු කමකී වෙස් ජාහිලිය zamanuge කන්තත්තව තෙරේ මියම්මතුග ඔන්නානේ හතරු කමකී හැම එකනේ මි හතරු කන් එකන්නේ ජාහිලිය zamanu කන්තත්තරෙන් ඔන්නානේ එන්නෝ එම් හතරු කමෙ වේ ඒ හතරු කමෙ තිමන් කලේ ෆාන උම්මතුග ඔන්නානේ මානේ කොම්මෙස් බයකු මිකංක මිගොත දෙකි උලේනේ අර උම්මෙන්ගේ මුලි උම්මතුග වාගෙන්නෝ සරහත් දෙක් වකි ගෞමෙක් වකි රෂෙක් उन्हें वकी जमात वकी कबीला में अकाल अकीदा कबूल को उम्मत कबूल सुले ने उम्मत निस्बा 4 في उम्मती तिमन कैफान उम्मत का हतर कमे बे मिन अम्रिल जाहिलियति जाहिलिय ज़मानो कंतत उतरेंबा ला यतरुकुनहुन एकंकं एबामे दोनु कुरान कोम्मेस एब्बे को एक अबदुस हिफाटा तिबे इस्लाम को तो शहादत क्या बोले मीहु बोलो बता के हला के नमाज को अथवा तस्बीह वदी वे बोले मीहु मेची दोनु कुरान हिफाट අවුන් මේනේ නූහුගා කුරි ගන්න රාහි වරෆාකුන් එවස් නට්ටල් වකි දුවේ ගොෆම් වීම දෙන් ඒනගේ දෙම්වාන උරියා එච්චිගේ බෙන් අතු ගොන්න මේ කුරහුන් තබ්බලාගේ මේහුන්ගේ බකියාච් එම අවුන් මේ මිගොම් ගස් දාදි මිදාකෙත් දුවත් දාන් දෙක් නූහුගා රාහි ලියමුන් දිය එයින් කුරණ කොම්ෆාදත් මේහුන් අමේකණි මිදෙන්න විකාර කන්තිතක බලමුන් දිය අවුන් මේ ඉස්ලාමයේ කොම සත්‍යංසත් එම්විම අල්ගොන් මෙන් කිබන් ෆිලාන් දිය සදියස් මිහුම් ෆයිෆතුග ලියවි කියවා දෙවි තෆාදු ගොම්තෝග තෆාදු මිස්මිහුම් මේ කංකන් දුණු කොන් ඉෆාට ලා යතරුකුන උන එකංග දුණු කුරාන් ෆර්තම දිස්කුර අල් ෆඛරු ෆිල් අහ්සාබ් හසබායි නසබා මෙදු ෆඛරු වරු තිමන්නමයි මීන කබීලාක් තිමන්නමයි හාෂිම් වංගාගේ තිමන්නේ කි කුරයිෂ් වංගාගේ තිමන්නේ කි මීන කෞමෙක් මේ තිමන්නේ කි මීන නසබෙක් මේ තිමන්නේ කි මීන අසබෙක් මේ
timanne ki mina kulege mi mistakun hasabai nasaba me to fakhur riwane ei jahili zamanu kankai ei aslu fakhur ki kochet aslu fakhur wanjeni miha ge taqwa ai allah to mizanak يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات الله سبحانه وتعالى يقول ميستكن يا أيها الناس إمها ميستكن الله مخاطب كرف هم يكن مسلم مؤمن كنو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تمن إله تبامهم مفدبي فيرهنكاي أنهنكم يدوري كرف وجعلناكم شعوبا وقبائل تبامهم جماعة قبيلة تمن إله لفي لتعارفوا إبك نبك تعارفوا مت ألغمن تفاتو قومتك تفاتو رتك تفاتو قبيلة ننما ألغن مي كنتا كمي هتو بنا كنّي كونيس ألغن كي مين راشك مين آيلا كي ميك بني ما إنجي أي مين تني كون مين راشك هنو نيكنّي أي كم من راشفين فخور ورواكنّو ميستكون تعارف متك دين الله تعالى إنجي كوباكن حقيقي ميزانك إن أكرمكم أما كشورن تبامهم ترينج ما ميه كي عند الله الله قدرتك أتقاكم مم تقوى ورميا إما حسبكم نسبكم إبس فادا نقرأ عليكم ميد ميستكم حسباي نسبكم تما نسبة قوم ميستكم بوداوي كبروري إيكانكم ميسميهم فاكوري تفادو قومك نسبة نوات باقي كونتيننتك باقي برّك نسبة إسام فريقين إيما ماتيوري ما بامبايكم ميهم قبول کرم دنهم ای جاهلی زمانہ کنتترین آومن تریگا ونانے کنکم فخر وریو نسبائی حسبگے متوری کمامت نسبائی حسبم فائدہ قرآن ابو لہب فائدہ کرس ای میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبم قلفاتی بے مسمیہم ادی کیفان حدیث کرے میستکم عمرتک انر کیبامہم نانارے نسبائی اس نبنارے تممی اللہ کے رسول آگے بڑھ بے تمام الله رسوله تماغ ميهك نو الله حضرتك ابس فاتن القران قيامت دو سباي نسب ميزانك هم كن تقواغ ميزان ايمان الله حضرتك ميزانك كليك ميهاغ هن جسمك بٹمك الله مبلوا ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله مبلوا تبامن صورتك اي تبامن هشكندك اكرام بلوني تبامن اتكشا تبامن عملتك دين حدیث کروی جاہلی زمان کنتت ترین دیوانا کمکم حدیث کروا فانی والطعن فی الانساب نسب طعن کر معنی کہ نسب بدو بس بنا ایککولم ودی فخور ریوا تمن میں نسبک تمن میں عائلہ میں قبیلہ میں کم انیککولم انیکاගේ نسب ආබුකිය මීහා දක්කර ನೀನ ಮೀಹಾಗ ಬಿಸಾಕೇನ ಬಪ್ಪ ವೇದಾನ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಅಣಕಾಗ ಬಪ್ಪೆ ವರದಂಕೊಳ ಆದಾಗ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಾಮ ಎಂ ವೆಜ್ಜಾಮೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಏ ಮೀನ ಕಮೆ ಕುರಾ ಮಿಹೆಗೆ ದರಿಯಾಯೆ එකක ವೇದಾನ ವಜೀರಕ್ ಅಣಕ ವೇದಾನ ದಂಡುವರಿ ಅಣಕ ವೇದಾನ ಬೋಕರಾ ಮಿಹೆಕಸ್ ಬೋಕರಾ ಮಿಹಾಗೆ ದರಿಯಾಯೆ ಮಸ್ ಮಿ ದಂಡುವರಿಯಾಗೆ ದರಿಯಾಯೆ ಬಕರಿಯಪ್ಪ ಮಿಹಾಗೆ ದರಿಯಾಯೆ ಮಿ ಅದೇನು ಬಸ್ ಮಿದನ್ನೆ ಮಿಹಾ ದಕ್ಕುರುಮುಗೆ අසබයි නසබුන් තෆාතු ගොග්ගොතුන් මීහුන් දක්කුරුමක මීන ආයිලායි දක්කොෆාන් මීන කබීලායි දක්කොෆාන් ඒගොත දක්කුරුම ගොතුන් වාහක දක්කා උලේ බයකම උම්මතුක උලේනේ අබදස් ඒකම්කම මේ උම්මතුන් දූනු කුරානේ ඒ ජාහිලි zamaන කන්දත්තරෙන් වාකමගේ හදිස් කරු والطعن في الانساب ادي والاستسقاء بالنجوم තිම්මන කමකම් හදිස් කරවි والاستسقاء بالنجوم තරිතකුම් වාරේ ෆෙනන් එදු نيمي هم بابوغا أستو قولي نكتاك وسلم رحمه الله من حديث كناف من مي بابوغا سرخيا ميتنا قولي ما الله سبحانه كرين أوم دني معناها تفات مرادوغا ميتنا أوم من شارع كورين أي بايميهم سيدا أقول من أمتك إبسمية كنولين إسلامي أمة نسبة واميهكو واريفين أفدوا وسومغا هميكي نباركي نكتي بناميهكو نولين argument terege molani Allah subhanahu wa ta'ala warefen ufaddawa enes mi nakettaku sababunne veheni ei argument tere amuko me gabu kurawut mi ummatuge mihunne hadis kurawwa mi ummatuge terege islamunge gintige terege gune ehen names
jahili zamanu kantattere kantatta gotuga mikankam qabul kora bayuk tibene ei nakettan ei ware vehumuge sawbek kamuga qabul kora aslu khaliq wanta faradage allah kan qabul kor maykos naketta ko sabunkam ware veheni egota qabul kora bayakum me ummatu gatibene ei jahili zamanuge kantatta uterein wakame ekuri ngam denne hinge nakata dua ko fiya uni nakan ei ware fe mufaddawa acche kon qabul ko fe samferigena kafarwan eronu kuran teban kay fan ummatu ge mihunne erun e murtadui mushrikun e monnak mitanga emihun qabul kurani ei sababukum allah subhanahu wa taala labwa fa sawbenno hatarwana kamekkam hadis kuravi wan niyahatu mayyitun macca gade roehetu eves jahili zamanuka yar mega miha maruye mihen tobi gotun karuna awun roun ennu meg murad bay mihun naki baykala kabir baykala gawmuto go bay tantano go naade ki hama musiba ekkala bodu kuram wegen adun adunaga hama gade roehetu tibenu adoswan siratu gaves gege kuyya roeden daawule me suleka ei musiba bodu kuram me tankole bara rom fetti manatike eha baawar ko gine mihun eha bara ronya iden war molmi hetta war bodu musiba emun rufiyaas ne nangala roedenya lawkiyat mihun genne e musiba bodu kurumattaka nuuniya madi amille miha kamuga vias ma bodak ekam bodukoggen kama kamfasha roy halellawa moonuga tala kamis vida ibawte kantete kuramis mihun kurun jahili zamanu ekkamei enes miha ko miha marwegen ene lelun karnaum ei to bi kame man nabi sallallahu alaihi wasallam ekefan darikon ibrahim gufan awha redu ekefan lofun karne kirit kuref asabekan suwal kurvi konkomen hemi ebe fulun nan hi fulal goti evaru suddenwa adis kurvi ei adamu dariyage hituga man allah labwa fawa hamdardiya ogatirkumge asare ekefan kirit kuref enes adis kurvi ibrahim ahar men mitivi kadege fana ahar men wakivegen dati hitama kur halu ekam allah reward ganwa bayen ahar men nukuran embima midenne maanaga musiba bodugo roy hedun ei jahili zamanu kankam teregi menek bitanga niyahatu ge lafsu bodam mi lafsu nisbek kurani angenunnak by riwayat of an-naihatu mitafatu hadis ga sebe niyahatu tereng وقال النائحة إذا لم تتب النائحة توبان وجه النائحة لفظك أنهن مراد جاس فيهن نمران النائح مذكر کو لفظ النائح نائحة egmani ka anghena embima ena tawbanu wedem hutta marwajja wanana waidu wa ko fatu hadis ka bayan ko ilmur vidalwani niyahatuge mi jahili zamanuge mi niyahatuge amalu an naihaya anghen lafsan nisbek ko fa otimun deha ko deni ei aamko gina royhadani firihannor bodam mi managa anghenu embima bitanga anghinaage waaka royhada anghinaaye emforta nisbekof ekameg manenu hamekani royhada anghinayte me ukoban onnani lafsu bodan nisbekof odi anghen lafsaka imikamuga bodan ule parategi anghenu kam gawat ennes firihana kus ego dekam kurako nena sama fafa emima hataru kamege waaka ket nabiy sallallahu alaihi wasallam ei jahili zamana kantattere wa hataru kamege ekam kam ummat ko dunu qur'ana ei al fakhru fil ahsab hasaba nasaba fakhru rumai والطعن في الأنساب نسب الطعن كرماي نسب بدبس بنماي والاستسقاء بالنجوم أدي نكت تكون نوة تريتكم وارفنا إدماي والنياحة أدي مروى ميها مچك مصيبات غدكرم غستوغا رويه إدماي بيكان كم ميها تركم جاهل زمان تريغا هيمنك إفاق مصنف رحمه الله بدال فوني وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها mi gotar royhada angem miha marumge kurin tawban wajjiya tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarabin rawahu muslim mi gaburun angem miha tedua emane qiyamat ena tawban gota maru wajjiya qiyamat do alun dirwa do gaburun ena angem miha teduar tan kurin angem miha medennevi غالبية نسبة كم متانع أسيوتي فيرهن كم قابيس توبانا مروج كم قارم قيامة دو تدوار وعليها سربال من قطران إنك ماتيغ إنك جاغ لبفاوان سربال أي
bodti ko honna hedum feram fade honna fedume min qatiran qatiran ei qatiran arguments kiya qatiran ei talla echi me teofaado echi gaga golemu me hadi echi echi qatiran wa dir'un min jarabin adi ena gaga wane dira es miha rakka gaga ala feram go ba me hashi rakkal mane ki hashi miha hangura ma denum bes halatto go miha rakka tirumatta ka benum kura feram go bawati min jarabin jarab ei bayye miha ge hangana je bayye amuko michseki mashhuran janawar acche hamajje bayye ege sobun ega mihe ko je insana ka sebali arafan adi e janawar maruvegen singadan war nurakkatir bayye miha ge mi hangana je bayye emme ekankam rakkatir ena tawbanu wajjekam goanam eenage washalai famewa ena mikam mikurani musibatak aragat matta kana musiba lekur matta ka ename sege saw musibate dure no ekam qiyamat duene te duaro enage washage miwani bodeti uqubat to fasharata washalif nuba wara nuba sive ekam itanga me uquba gennawa ni mihum mi bali jifawa janawaraka wes mihaka wes kharium wes fakuru ganna fada nurakkaateri halatekka qiyamat du qaburun ena te duaroga te duana kamuga kirit nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fa algon men terega farega me balita me mihim mashhur ko nuhunnaati algon ne coach ga farega nege stan enme sei nurakkaateri balitake gwa kaadi mihum muddaar ko hadi me mihum ga me qatiranachige tallaaji jona hifaaichingi me gangaya me mihun alli fakuru ganna maaddaenge e baawtuge surege mitaga man nabiya sallallahu alaihi wasallam shukra ehma me tawba no marojje kanoge mehago qobatu waaka mitaga kit nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kora algon menge me baba gule nuktaagi mitaga al istisqa bin nujum taritakun mata naketakun waare fe edmu wa kefo gadin en hadise gennawa foe hadise rat kurwe algon men den anna darsega hadise ekko baaki uri filawul libe faadata kiyani mitaga algon men me filawul nimmalum kurin dannawa farega algon men muli filawul ekko nimuni algon men terega me onna kankam gasu ko bodengen dan enemes anna filawul farega be fuloga wada nugenne stan embi mami kumasre wa dakal muhim kanne algon men terega kinetto me kankam hona me ar nakatum sida ware fena gedum ga wa algon me dennevi noda sawbekkam ga algon e shirukum ga me dennevi ekako mi wagutu misala algon ponani ware vehuni medu dejje hiruwe ware vehuni medu dejje hiruwe e deggiwa algon eburani ki kurat ei ware vehunu wagutu bunam eme ware vehuni mina nakategge bunima mimanaga ei ware vehe duwaswar bunu saaftu tume denwach misaka december mo ware vehune december mo e december mo go sawum ware vehewa ken ware vehe duwaswar meki vehunu duwaswar meki ani midennevi managa ei duwaswar vehunu duwaswar bunam vegen mina nakategwa bunanya ei huddaka ekamaku ware vehuni mina nakategge sawbunne nota mina nakaten ei ware vehe gotan onna nakatege mihem bunanya ekmanaki nakatan et nispek kore saabdu tehma meti awuna ditura faatu ko babu ga asbe hadith sida soriyeko man nabiy as hadith korwafa me edduga ekevan asabe kana bayan korabe meedu bay meun hedum vi allah kufur wegenne nagettaka iman wegenne ware vehuni allah ko fadlu antar komne buni mehun allah iman wiye ware vehuni mina nakataka onne buni mehun allah kufur we nagettaka iman wiye eme wahaka sharha ko annana hadith enu sawmen farag fidalo baaki ban wili bidaneti agumanna farag olungara paanti wahaka mi denno ali hema irat korbe den anna darsen agumen onnani aita duhugere agon anna hukurdu eba furan mi nuna tolo hema irat kore aita duhugere afila ka wadda kumid wakila hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh